Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on Today FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambul vinaka. Se koe ongo na Vakaleleka ni nonda i tukutuku e nambungi ndindai. Sa tomaniti ko na pipangangai na kia na sangai me pakatakila i nabuni nonra duru kina e bali nimbule suba e na singa na noa e tolu sama Vakalima na ngoni buli mai na din bandu Memorial School. Oira na ngoni bulongo e kila kasi mitaki nira kania endo na chokiliti e na ngone marau tiko kina endo na singa ni sudu e korni buli. Kana minista na tambana nimbula nirto tomana tiko na nono tobe bangangai karuna ngoni buli e rose dur tinga na pal nimbula e suba na tambana ni ubisa kena tambana ni buli e rose andu ingara batal tinga na non raube bangangai sab ve bandita kine lilu ni mate ni tu ni sianga ni ndua na riri ko etiko membalata na wani mate ni COVID-19 AstraZeneca vaccine e dingoma na nonda bonua. Kau mani marama ni dhulongo e katumba kina tegi budidi binaka nambulo boilabo ni nonda panua. Sa kadi kino mani marama menda toko na tubutuba ni kena torubaki ni dhula. Na iliu ni songo na Social Democratic Liberal Party o bila mga boka e pangrita ni sa kerendo na vital noa kena sipika ni palimendi e na sangati ka mengaraba ni songo na bika membalata ni labo baka ni parliamentary grant. Boe salamuria na kena ndau soliti nga beira na leo ni palimendi ni sodelpa na ilabo ka binakato nga boka me sabe sau ni tubutuba ni kena pangataki. Erto bola endo na ibola ena tikinogo ia senga ni se sumi mai buana sipika. Kau nga boka ni Fiji First kena National Federation Party rondu lewa atiko na pangataki ni labo ka taronga se daba e senga ni bakakina ena sodelpa. Kinangito, may rawat ni matini metali kola e nabugo ni sotsot ni Triple N Zone nandaong gito ni nanda panua o bili may na itukini balu. O na itukini balu e ngoni buli may na naita Siri Secondary School kanganga e natulnundul na mita. E didiba e nangauna e tinikan 2.55 na miniti. Na soto-soto e terubaki e narara na ENZ Stadium kanangay tomanitale e na singa ni mataka. May dabakir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rano na sama na stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni Vakalingunaka. O ira na ngone na nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersusunga da kena loma dina kena mikron. Sa kena ngau na mitaro bina nonda baksangai ka wala loma taki na ngone. Dalabina oya wa meliki. Bulre o yawo Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Boniti kena makarombuka. Ni boy tini kalima na miniti me ono kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandobo ibiti. Indaw kina na mataka dan ramay na singabo.